Babukeli beMakhiwa TV njengoba wazi ukuthi masikufuna siyakuthola noma ngabe kuphi noma ngabe nini ngasiphi isikhathi la sifika khona sizenza show ukuthi siyakuthola mangabe sikufuna yonke indawo la usukukhona iningizimu Afrika yonkana kanjalo naphesheya singafika mangabe usifuna kahle kulungile njengamanje siphethe insizwa uSandile ngwakamthembu ikhansela elika ward noma njani ke 11 khona la eFriday elokishini elisha Mthembu asikubele siphinde sikwamukele kwiMakhiwa TV. Hawu ngiyabingelela mfethu Cape Town ngibingelele iMakhiwa Productions Makhiwa TV ngiyaphila mfowethu. Babukeli beMakhiwa TV njengoba sesimtholile ukhansela Mthembu namhlanje njengoba azu28 nje beshilo ukuthi noma kanjani ke kuzoba nomcimbi khona la eKingswell ithini kodwa ke socela yena uSandile ngwakamthembu ukhansela Mthembu Dasman odume kaDasi ngeke ushiye lokho ukuthi uDasi abantu bamazi kudala uDasi Dasman sicela noma kanjani kusibrief mfowethu ukuthi bekwenzakalani namhlanje. No namhlanje wena Cape Town bekusuku olukhulu bekusuku olukhulu engithema ngicabanga ukuthi no abantu abakhubazekile basalele emuva eningizimu Afrika so njengokhansela ngabuke ewadini lami ukuthi bakhona yini ewadini lami oba ngeke babone kancane so bengibafisa bonke namhlanje ukuthi ke sihlale nabo sijabule nabo sifunde ukuthi baphila kanjani so bekuyikho konke ivision yami ukuthi bazizwe bekhululekile bengacindezelekile so yonke indawo labahamba khona bayibone bevulelekile bamukelekile so yikho konke lokho okuthekwa kwafika emqondweni wami. So namhlanje uthe mawenza umcimbi kanjena umcimbi kanjani lo mongahle nje usibeke mhlawumbe uzibe nomqondo ukuthi umcimbi muni? No umcimbi wabo njengoba ngisho ukuthi bengifuna ukuthi sihlale nabo ndawonye ngibiza amaciko ke bephuma ukuhlala ekhaya abanye bavalelekile so ake bedibane ndawonye bengithi angibahlanganise mina Cape Town abantu baka Ward 11 baqubileka akuwona Ward 11 kuphela bakhona nabanye kodwa bamukelekile so sibaphathelile nezipho ezincane sabaphekela sabaletha amaciko kujatshule kodwa bese sizwa ukuthi bona bazizwa benjani yini abayifisayo uyabona so ukhona nje umfethu uPaulile la ekuveza ukuthi nabazali kumele badlale indima enkulu ukubona ngoba abanye banabazali in terms of inhlanzeko nani ngoba phela bayahola ngeke sikufihle lokho ukuthi abazali abadlala indima enkulu noma ihlobo noma ababheki badlala indima enkulu ukubona empilweni zabo so ngoba bangabantu bayaphila so nanokubheka amathuba omsebenzi kubona ukuthi ngabe bayakhona nokuwacosha so baveza ke inkinga ke so namhlanje sivulelekile ukuthi umuntu okhubazekile umuntu onjani ngoba okunye sikutholayo abathandi mawuthi baphila nokukhubazeka bafuna ulimise ngesihloko ukuthi bakhubazekile so senza lokho bekuyi awareness namhlanje so sifundile okuningi sithokozile kakhulu siyafisa futhi ngagcini namhlanje nangonyaka ozayo bengisathi ngisalapho wavela ngeno limini ngonyaka ozayo namhlanje besingenalutho esandleni besiphethe okuncane kakhulu ngonyaka ozayo ngiyafisa ukuthi abezwayo nabayothanda ukuphosa isandla basiphosa isandla ngekhulunywa ukuthi ngonyaka ozayo sesibanikeza izinsiza ngokuhlukana kwazi izinsiza ngaba ama wheelchair ngaba zinduku kungaba anything abangasinikeza yona abafisa ukuphosa nabesivivaneni ukuthi hayi siyafakaza nathi lapho ukuthi no ayiqhubeke into enhle ngisakhuluma nje ngokuthi abantu baphosa isandla ngiyathanda ukubonga amathole abanye babaxhasi basixhasile kakhulu Oral Solutions Just Water Engine Garage nama individuals ke abantu nje abayimele abathe nabo bayaphosa obaba uDentombela no Dr Mkhonza ngeke ngimshiye naye cha baphosile abafethu abanamabhizinisi so sithi nje asibonge kakhulu siyafisa nabanye bajukujela suvele wageqa amagula waqeda konke ngiyakubeka namhlanje uyinkosi yamakhansela kukonke okwenzayo uzokhumbula ukuthi ayenza umcimbi weHeritage khona la eKingswell ithini hall waphumelela ngendlela esimanga namhlanje nakho wenze umcimbi wabantu abaphila ngokukhubazeka kodwa ke nakho futhi uphinde waphumelela uzizwa njani ngokwenza izinto zakho zonke ngaso sonke isikhathi iphumelela? Ngibonga abantu ngokungiseka ngoba yibo abangiseka bese into zami ziyaphumelela singakhohlwa kubonga uNkulunkulu oba phela uyi umqambo wendlela so kodwa ngisinkosi yamakhansela ikhona inkosi yamakhansela iyazazi ngeke ngisayibiza khansela ka 22 yona inkosi yamakhansela ke bathi national anthem cha nami ke ngapha cha kodwa phela manje ngigcoba namakhela siyagcoba ngiyathokoza kakhulu no mfethu ngibonga abantu abangisekayo mfethu abathi hayi asiyeni lapha akuncane kuyeza okunye uzalikhulu liyanyelela
No, asibonga kakhulu ubumuhle kakhulu umcimbi uthini ngeattendance mhlambe yabantu nokubonga nje abantu abathe bafika nje just ukuzobungaza lo mcimbi indlondlo yamakhansela. Ngiyabonga kakhulu mina ngiyaye ngithi umcimbi siyobamba sibabili ngisho sibathathu. Uma sengukhombile namhlanje ayithena phanga kakhulu kodwa ngibonga wonke umuntu okhona. So kuyisiqalo ke lokho. Ngiyazi ukuthi kuzozala okunye. So nganishiya njalo nani imakhiwa TV. Nganishiya bafethu banani anilale endleleni. Niyangilandela ukuthi hayibo ungakuphi umthembu. So ngiyazi nje ukuthi nje kwamanye ama event amazayo ngizobe nikhona ngoba ikhona i-Career Expo sendleleni. Kube isoccer tournament sendleleni uyazi uvela siyabuyela futhi kwi-second annual ye-heritage ngoSeptember hayi kuyobe kunyiwa kakhulu lapho uyazi bengisathi ngisazobuza ukuthi izithini inhlelo zakho suka amanzi yaphambili uvela ungene emlonyeni kulungile kuyasho ukuthi uyindlondlo indoda yamacebo hayi lethi ibhalwe phansi nama-dates ngakunika nje hayi ngakunika nama-dates usinike uze bezokwazi nababukela uMakhiwa TV behlale be-updated 16 June kwenziwani Career Expo Kingswell Ithini Hall so sisazo engage izikole sisilethele abafundi zize sidibane la ukuze bezokhonjiswa abafundi abahamba endlela ukuthi hayi naku la sihamba khona manje mawufuna lo mkhakha ngena la mawufuna lo mkhakha ngena la injalo nje besithi 29 June soccer tournament hayibo kuzobe idudulana kabi namantombazane netball nje macalonke kahle indaba yokuyoyijova nokuyodla ama drugs ayikho phumane ama drugs Captain phumane ama drugs khansela wakamthembu ukhansela kwa-11 ukhona uzoqhamuka namasu kodwa uyayicela isupport kwabangaphose sivivana into hayi qhubeka khansela ngoba anginawo wonke amandla so anginawo ama superpowers but ngiyadinga ukuphoselwa ukuthi ngikwazi ukuqhubeka ngisebenze siqede lezi ngane edlala idakamiso nazo amazwi okuphetha sesivalelisa cha njoba sikhuluma ngedakamizwa nje ngithi nje nkosami intsha ayiqoqane iphume edakamizweni ilokho nje ngiqhubeke ngibonga umphakathi waka 11 ngokungiseka wonke umuntu oseka ukhansela umthembu waka 11 ngithi nje inkosi ingcinele yena baqhubeka abantu bangisupporte singenzi kakhulu izinto ngepolitiki hayi ake sisiza abantu siphume kuyipolitiki ukuthi ngizokusiza ngoba ufake iskibhe esinjani no mina ngikho lapho ingakho ngiyaye ngikhuthaza ukuthi umuntu uma ezofuna usizo kimi angabe selokhu phela angisiza khansela engani nami ngikhonza nawe cela usizo uzolithola uma lungekho ingoba ngihlulekile ukuthi ngikusize kungekho engakusiza ngakho ngidlulisela kwabaphezulu no ngithi nje ayiqhubeke ibambane iningizimu yonke asiyeni ngomhla ka29 siyokwenza njalo hey yazi angazi noma mhlawumbe lapha kimi ngaphakathi noma lapha engqondweni yami yazi ngisafuna nje ukusho ukuthi naku umhla 29 usufikile uthini kubantu usuvela washo nokulunga la 29 May abaya abantu beyokwenze njalo angeke ngisho ukuthi ngakuphi ke kodwa nje ngithi abantu abaye beyokwenze njalo bayangibona abanye futhi bayangizwa ngiyathoza kakhulu